Baba ngazibini ke ezindabeni molweni kuni apho ekhaya masijong kaloku umzonsundi imozulu yethu ke ngokuhlwa namhlanje kunjalo kaloku nangemini yango sijong ngokuqala ke kaloku ingqelo yethu ke yemvula nomoya ngokuhlwa nje khona namhlanje khona sibuqatha kakhulu nje phako Johannesburg phondo lonke futhi lapha eLimpopo amazantsi asePretoria kala nalo lonke nje lapho lapha eFree State ngamandla kunodzinze pha eBloemfontein incam nje yonke yapha eLesotho nalo lonke futhi lapho lapha kwaZulu Natal ko Pietermaritzburg eRichards Bay nazo zonke futhi ke zanginqe sithanda ukuphakama pha ya kulo lonke futhi elapho lapha ya empuma kolunqhubeka embukela nomekelo kwakhona ngomthi pha eJohannesburg encamini futhi amazantsi kwakhona iphondo lonke lapha eLimpopo kanti ngo60% nabantu bemvula lapha kumazantsi eJohannesburg nakulo lonke nje futhi lapho lapha ya eMpumalanga ngamandla futhi onozinze kwakhona kulaphondo lapha ya kwaZulu Natal oLesotho eMonti pha ePort St John eMthatha kanti sabhuda lami emoya phako Cradock eBloemfontein kanti ngo30% nje kuphela abantu bemvula lapha kumantla seDiara napha ya eMafike ngokuhlala namhlanje ke mbukele Kimberley ngo19 Bloemfontein bengu18 kanti eMafike kwakhona khona 19 eliphala ibe ngu24 kodwa emusina kuyashisa kakhulu namhlanje ke ngo24 futhi Polokwane ngu20 kanti ePhalaborwa ngu24 phaye eMelo ngu18 kanti ePietermaritzburg uncam kwaZulu Natal ibe lishumi nesithandathu Richards Bay pha inqomeni kwakhona ngu20 sekuthi phaye eMthatha ibe ngu16 kodwa phaye eMonti namhlanje lishumi nje nesithoba ngoma sefa kweni inqathi kakhulu phanje kompindi wonke weli kanti phako Diara ngo36 Kimberley 36 wakhona inqathi nephako eBloemfontein ngo31 Bloemfontein Bethlehem kwakhona ngu27 Johannesburg 26 Pretoria 28 kanti phako Calvin inqathi ka34 Vredendal 33 okugqibela eKapa loDumo ngu25 xesha lemyoli